mia tatanya sai oba kwi ando ko bonene yamani kiagara ali wa tokole na manene umuchikare ensango kwana maganaya tiranke iwe uwanja kwao ko ba kwa bonene tuaseme ili astale Yesu Kristo romotoria amen asani ase Kristo Yesu na ngani tiekwane ndingana ikuru asibiria in a minute asili nchume wa Yesu asili kitabu cha Yohana igere 16 urutere waye robe 32 aiga Yesu kwanare amangana manene in the book of John chapter 16 verse 32 and 33 Biblia tebaiga igego kwana iga ora ingaki neche takata 33 aboteba otebana rora ingaki neche nawo yaikire gocha John 16:33 16:33 aya nabatebirie ebinde munyari koba no morembe imeyane igwa abana bo mogaka onkware igwa muna Yesu agokwara na barokwa ekarara ne kurwa so wikobense igago kwana manganaya chingati konya abere yange kurwa so wikobense igwa muna kuri omwanda sabegeni igwa muna kwana manganaya nawe teranga na batebirie elinde munyare koba agentoki no morembe imeyane igwa morembe na yogoto ime ya Yesu ime ya Yesu ime ya umano ime ya mosajo ime ya mokao ime ya Yesu abaterana ime ye manwa ye ngondi ime ya ye no ogima wele nao omreme okorendo wele yo takomreme to ngainwa kababane to mreme to ngainwa ngajira sanjira to mreme ebe se nabo koyo tuara omreme to garendo baba lakini yo no mreme no yo kwa Yesu mungu terero na bora hegwe memo na bora hegwe osoka saga ya mungu kota njo mana ya soka saga kaya ya naro ngati kana ko aba hat iwa oiwe limora bari mo gata bana abaisi oiwe na moise ko momuro kwa oruto omoegire no momuronde okurubugira ngo matensa omoegire no lora itabe bwangati ewono anja monywe iwa ekeni kipara moina bagera sapara moina egine tomoreme iwa egene toke kwa tomoreme nege toke kwa na okumanya sare biblia teba okugani kwa na kuoko nkolinga bakumanye ayena sare na Yesu Kristo ewa kadendo ewa to abere kama wana sana tokumanya sare otoreka dio tokumanya sare omale noche atutra no mboka iwa wasata bora nikumbatelie bantu wasata karang kwani bantu wasata bora semua sangere abana batanta ine completely nikumbatelie batanta ine akagenda muna akorenda akagenda mpungo kale mwana ro malembe aye umupungo kale na ro malembe inkia korenda lakini tano loroje gana ko yuru bosare gana ko yuru loro toyo maneno bwate mimi tande ya bwate ibada ya baiga afadhali shetani mjuae kuliko malaika kufanya namna gani au mjui oyogo chikorenta gara ngotane pako ibuna na kiogo nganya na kiokora bakono ngongo gakole kafunge alekole kora chima niyote baiga asense na munyore mechando aso iko wense aronto no ale documento mechando olo go tama tanga ni wala wewe ise ndo ko ise ndo ko rane ko ga no muchugo mundo ngako ga no ko ra no mundo muli ko iwo ndo ko rana mwana ominto ugacho muchoma kwa kwa to muchoma kwa
Mutio na moko kuminaki era sar mole kana ko ene sonara ini mane ngaku na yo wale na yara ini ye sona ene sonara ini diwa wana la Yesu kama manyinga ki asomo la mboro ngai asa Yesu no andino mosai okuligia anyome tigali asa Yesu ekana boko nyoma aya kwanyome mmeremo omaita bona no mwalimu ngonyoma monyalitari ngonyoma mosigari nemeremo kwanyoma nyoma monto limela Yesu ega ntega tanani digelo monto bo Kristo bwaye ega ntogia kabere onora ebintu maisati bekatine bina wasama kwaye lakini number 1 ro monto mwere katanya saa pakawa lihana lako wali ngakumisa ko imo ko kwanda ko matata esa tupiko tiae na kia kweresa Ogo irore na woli bia iwa totora ni certificate ya form 4 wochi motwe kara ni ko Nyasaye haleluya Nyasaye ngaba sini astale so kusoma walia dangu wambale kama tangu marandi mbeka sawa kwa Yesu simama juu apenda unapoenda kuomba unapoenda kuomba tafadhali pale ngabala somo sangre kana wao kama morandi wao sabira ni kono mokega ngero kwete ko morandi ko